kuwa gatanu w'icyumweru gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse ibitero by'indege kuri Iran nyuma y'ibyumweru bibiri byikurikiranya zari zimaze zigaba ibitero by'indege kuri Iran. Ibitero byasubukuwe mu ijoro ryo kuwa 13 z'uku kwezi nyuma y'uko ibiganiro by'ubuhuza byari biyobowe na Leta ya Islamabad byari byananiwe gutanga umusaruro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinjaga Iran kurenga ku masezerano y'agahenge, ikarasa ku bwato bwanyuraga mu muhora wa Hormuz binyuranye n'ibyari mu masezerano, ari nabwo zahise zitangira kurasa ibikorwa remezo bitandukanye byiganjemo ibya gisivile muri Iran. Iran nayo yagabye ibitero by'indege ku birindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati, isenya ibikorwa byinshi bya gisirikare bihenze. Nubwo abategetsi bo muri Amerika babihakana, ariko amakuru avuga ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu burasirazuba bwo hagati zitagifite ubushobozi bwo gukomeza guhangana n'ibitero bya drone na misile za Iran, cyane ko ngo izi ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitagifite misile zo gushwanyaguza izindi misile na drone bizwi nka Air Defense Interceptors. Bikaba ari byo byatumye impande zombi zongera kwemera guhagarika ibitero bakongera kugerageza inzira y'ibiganiro. Ari Iran, ibitero by'indege bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarayishegeshe cyane cyane mu bikorwa remezo, ari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatakaje byinshi muri iyi ntambara cyane cyane mu bukungu, kandi noneho ngo ubu misile za Iran zari ziri kurasa ku birindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihoraho kandi zidahusha, ku buryo gukomeza kurwana n'igihugu batazi ingano ya misile na drone gifite ari umwanzuro w'ubwiyahuzi. Reka turebere hamwe impamvu ibihugu byombi byahisemo kwemera kuba bihagaritse kurasana, turebe n'ibigiye gukurikiraho muri diplomasi. Nguhaye ikaze kuri Bomba 250. Nubwo ibitero byongeye kubura kubera umuhora wa Hormuz wabaye ipfundo rikomeye muri iyi ntambara, n'ubundi n'ubu uracyafunze. Kuri uyu wa mbere televiziyo ya Leta ya Iran yatangaje ko mu masaha ya mu gitondo amato 6 yagerageje kunyura mu nzira iri mu majyepfo y'umuhora wa Hormuz mu buryo butemewe, ariko ngo ubwa mbere bwahuriyemo n'impanuka batasobanuye icyayiteye cyangwa uburemere bwayo. Hanyuma ngo andi mato 5 ingabo za Iran ziyacungira umutekano, ziyafasha gusubira mu kigobe, ariko banenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zishuka abantu ngo banyure muri Hormuz mu buryo butemewe, kandi Iran ho rivuga ko ari yicunga kandi nta bwato bwemerewe kunyuramo. Birumvikana ko Iran itigeze ihindura uruhande yamye ihagazeho kuva iyi ntambara itangira mu kwezi kwa kabiri, ishaka kuzakomeza kugira ubugenzuzi bwuzuye ku muhora wa Hormuz na nyuma y'iyi ntambara. Kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihagarika ibitero kuri Iran kuwa gatanu, nayo yahagaritse ibitero byo kwihimura irasa ku birindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu bihugu byo mu kigobe nka Kuwait, Bahrain na Jordan. Umuvugizi w'igisirikare cya Iran, Mohammad Aklami, yayemeje ko bahagaritse ibitero kuri ibyo bihugu kubera ko ngo n'ubundi bo bagabaga ibitero byo kwihimura ku byabagabweho gusa. Ati twebwe uburyo bwacu bw'ibitero n'ubundi bwamye ari ugusubiza ku byo twagabweho. Kuva ibihugu bihagarika ibitero byari bimaze ibyumweru bibiri, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga byagabanutseho 4%, bituma abantu bizera ko ibihugu byombi bishobora kuba bigiye kongera guha amahirwe inzira ya diplomasi. Ibi ariko ntabwo bivuze ko intambara igiye guhagarara, kuko kuwa gatandatu w'iki cyumweru gishize igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko kizakomeza gufunga inzira zijya n'iziva ku byambu bya Iran, ariko nticyatangaza impamvu cyahagaritse ibitero byari bimaze amajoro 13 bidasiba kuri Iran. Izi ntambara ziri kubera mu mazi hirya no hino kandi ziri gushyira isi mu kaga, bikazamura ikiguzi cy'ubuzima hirya no hino, zose zigashyira igitutu kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkuko twabivuze haruguru, icyatumye intambara isubukurwa mu byumweru bibiri bishize mu muhora wa Hormuz Iran yafunze kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Iran imaze iminsi mu biganiro n'igihugu cya Oman ngo bumvikane uburyo bashyiraho uburyo bahuriyeho bwo kugenzura umuhora wa Hormuz bafatanyije nk'ibihugu bibiri bihuriye kuri iyi nzira yo mu mazi inyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya ku isoko mpuzamahanga ku isi. Icyo gitekerezo ariko ni ikintu bitoroshye ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umuryango w'ibihugu byo mu kigobe Gulf Cooperation Council bakwemera. Ku itariki ya 17 z'ukwezi gushize kwa gatandatu, Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zasinye amasezerano avuga ko umuhora wa Hormuz wagombaga kuba ufunguye kandi amato akanyuramo ku buntu nta kiguzi mu gihe cy'iminsi 60 y'ibiganiro byagombaga kugeza ku masezerano ya burundu. Ariko impande zombi zasubiye mu mirwano nyuma y'uko zinaniwe kumvikana ku wagombaga kuba afite ubugenzuzi ku muhora wa Hormuz muri iyo minsi. bituma igisirikare cya Iran kirasa ku mato cyavugaga ko yanyuze mu nzira itariyo
Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo zisubukura ibitero kuri Irani. Amakimbirane yo muri Hormuz kandi yatumye n'izindi nzira zo mu mazi zinyuramo ibicuruzwa bijya ku isoko mpuzamahanga ku isi nazo zizamo ibibazo. Umuhora wa Bab al-Mandeb uri ku marembo y'inyanja y'umutuku ku ruhande rwa Arabia Saudite nawo ubu ntabwo uri gukora nk'uko byari bisanzwe. Ni nyuma y'uko abahutizi bo muri Yemen batangaje ko bafunze inzira zo mu mazi zijya mu bihugu byo mu kigobe cyane cyane Arabia Saudite, batangira no kugaba ibitero ku mato y'ubwikorezi anyura muri iyo nzira, kuko nabo bashinja igihugu cya Arabia Saudite gufunga inzira zo mu kirere bakabuza indege kugwa ku kibuga mpuzamahanga cya Sana. Hagati aho kandi ibitero by'igisirikare cya Ukraine ku bwato bwa Iran mu nyanja ya Caspienne, the Caspian Sea, nabyo byazamuye umwuka mubi nyuma yo guhitana umukozi wo mu bwato umwe ukomoka mu gihugu cya Iran. Leta ya Tehran yahise itumizaho abahagarariye igihugu cya Ukraine ngo batange ibisobanuro kuri ibyo bikorwa bise icyaha cy'ubugome bukabije. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeje ko misile zabo zirasa mu ntera ndende zarashe ubwato bwa Iran, ndetse anashinja Uburusiya gukoresha ayo mato bugafasha Iran mu ntambara ihanganyemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bikagendana n'uko ubuzima ku isi bwakomeje kugenda buhenda kuva intambara y'Uburusiya na Ukraine itangira kugeza hajemo n'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuri Iran. Guhuriza izo ntambara hamwe byongera amahirwe y'uko n'ibindi bihugu bikomeye bishobora kuzisanga muri imwe muri izo ntambara cyangwa zombi mu buryo butaziguye. Indi ngingo ikomeza ikibazo cya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ikibazo cya Lebanon. Igisirikare cya Israel IDF kigaruriye 1/5 cy'ubutaka bwa Lebanon kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei atagendanye no guhagarika imirwano muri Libani no gusubira inyuma kw'ingabo za Israel zikarekura ibice zafashe kuva mu kwezi kwa gatatu. Igisirikare cya Israel nacyo kivuga ko kitava muri Lebanon cyane cyane mu majyepfo, kuko ngo cyagiye gusenya umutwe wa Hezbollah usanzwe uterwa inkunga na Iran. Mu butumwa bwinshi buri kunyura ku rukuta rwe rwa X, umuyobozi w'ikirenga wa Iran akomeje kuvuga ko kurinda ubusugire n'ubutaka bwose bwa Lebanon no guhagarika ibitero bya Israel we yita leta ya Kizayoni ari ingingo itaganirwaho mu masezerano yose Iran yagirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka noneho turebe impamvu nyamukuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse kurasa kuri Iran nayo igahita yemera kurekeraho kurasa ku bihugu byo mu kigobe. Nk'uko zikunda kubivuga buri gihe iyo zahagaritse ibitero, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubu zemeza ko zahagaritse kurasa kuri Iran kugira ngo zihe umwanya ibiganiro. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye Mike Waltz yabwiye televiziyo ya NBC ko guhagarika ibitero kuri Iran bishobora gutanga umwanya wo kuganira. Ati icyo perezida ari gukora ubu ni uguha umwanya ibiganiro nk'uko twamye tubibona kuva intambara itangira. Ati ibiganiro biri kujya mbere. Nubwo abanyamerika bavuga ibyo ariko ngo hari izindi mpamvu zabasunikiye guhagarika kurasa kuri Iran bagahitamo kongera kugerageza kuganira. Iya mbere nuko kuva mu minsi 13 ishize ibitero byari bimaze bisubukuwe, ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byari byatumbagiye byiyongeraho 20%. Akagunguru k'amavuta adatunganyije kageze hejuru y'amadolari 100. Iyi ngo niyo mpamvu ya mbere, kuko babonye Iran yiteguye kuraswaho mu kindi gihe kirekire kandi nayo igakomeza kurasa no gufunga umuhora wa Hormuz. Igitutu kikaba cyinshi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amadolari yazo. Umuhanga mu bukungu Nader Habib ufite inkomoko muri Iran ariko ufite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye Al Jazeera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta yandi mahitamo zifite kuko imbaraga za gisirikare zitari gutanga ibisubizo bifuza aka kanya. Ati igitutu kimaze kuba cyinshi kuri Trump n'ubutegetsi bwe ku mpande zose, haba imbere mu gihugu no ku bafatanyabikorwa mpuzamahanga. Ati abantu bashaka ko ubutegetsi bwa Trump bushaka igisubizo kizamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli mu maguru mashya, kandi Iran yagaragaje ko itaguye ibisubizo byihuse kubera kuri kwirasa ngo yemere ibyo ushaka byose. Yongeyeho ko impamvu ya kabiri ari ikiguzi cy'ibitero bya Iran ku bihugu byo mu kigobe ndetse no ku bukungu bw'ibihugu by'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko kuburizamo misile na drone za Iran ku kigero gifatika bitagishoboka. Ati igisirikare cya Iran cyari kiri kurasa kidahusha muri iyi minsi 13. Ku ruhande rwa Iran nayo kuyifungira amayira ajya nava ku byambu byayo byayiteje ibihombo bikomeye kuko amavuta yayo ntari kugurwa. Ibitero by'indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo byari bikomeje gushegesha ubuzima bwa Iran muri rusange, kuko Amerika yari iri kurasa ibiraro, inzira za gari ya moshi n'inganda z'ingufu n'izitunganya amazi. Ibyo bihombo ku mpande zombi ngo nibyo byatumye ibihugu byemera kuba birekeye kurwana, hanyuma bakongera kugerageza ibiganiro. Ku
ruhande rwa Irani ngo bizeye ko bafatanyije na Oman bazemeranya ku buryo buhuriweho bwo kugenzura umuhora wa Hormuz utazabangamira izindi mpande zirebwa n'iki kibazo, cyane ko ngo Irani ibona kuzongera kuwufungura burundu nk'uko byahoze mbere y'iyi ntambara yatangiye mu kwezi kwa kabiri bitazongera kubaho. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo ngo nyuma yo kurasa ibyumweru bibiri badasiba bakabona nta gihinduka ku byemeza Irani yahagazeho, basanze ibyo batumva kimwe babiganiraho bakagira aho bahuriza binyuze mu biganiro kurusha ko bakomeza kubarasa bagamije kubumvisha. Izi mpande zombi ngo nta na rumwe rufite ubushobozi bwo guhatira urundi kwemera ibyo rusabwa ku ngufu, byumvikanisha ko igisubizo cya nyacyo bazakibonera mu kuganira gusa. Ibihugu bya Katari, Misiri na Pakistani byari bimaze iminsi bifatanya n'abandi bahuza bo mu karere mu gushaka uko imirwano yahagarara mu minsi 10 bakongera gusubukura ibyo kumvikanisha ibihugu byombi. Ariko hari n'andi makuru avuga ko impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahisemo guhagarika ibitero by'indege kuri Irani ari uko zashiriwe n'ubwirinzi bw'ikirere mu burasirazuba bwo hagati. Ibitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ko impamvu iki gihugu cyahagaritse ibitero by'indege kuri Irani atari amahitamo yacyo, ko ahubwo ari agahato batewe na misile za Irani. Ubwirinzi bw'ikirere bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane Patriot na THAAD ngo nta mabatiri na misile busigaranye. Ikinyamakuru Axios cyatangaje ko umuyobozi w'akanama ka gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika General Dan Cahen yamenyesheje Minisitiri w'Intambara Pete Hegseth na Perezida Donald Trump ko ingabo ziri mu burasirazuba bwo hagati nta bwirinzi bw'ikirere buhagije zifite, ku buryo ngo ibitero bya Irani byashoboraga guhitana abasirikare benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abihugu by'inshuti zabo mu gihe bari kuba bakomeje kurwana. Guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse gutangaza ko abasirikare bayo bamaze kugwa mu ntambara ya Irani ari 18, naho ngo abakomeretse ari 482. Ariko Minisiteri y'Ingabo The Pentagon nyuma yaje kugabanya umubare w'abapfuye ivuga ko ari 14. Perezida Donald Trump we yateye ayo makuru twatsi abwira ikinyamakuru The Wall Street Journal ko bafite intwaro n'ubwirinzi burenze ubwo bakeneye ndetse ko nta numwe babunganya ku isi. Kuwa gatanu ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze gutangaza ko zabaye zihagaritse ibitero kuri Irani, Perezida Trump yavuze ko igisirikare cye gifite ubushobozi bwo gukomeza kurasa Irani mu gihe cyose yaba idashaka ubwumvikane, ariko avuga ko Irani noneho ari iri gusaba ko basubira mu biganiro. Abahanga mu bya gisirikare ariko bo bemeza ko impamvu nyamukuru yasunikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhagarika ibitero by'indege kuri Irani ari uko nta bushobozi buhagije igifite bwo guhanura misile na drone Irani yari iri gukoresha mu ibi byumweru bibiri bishize. Amakuru avuga ko misile nshya za Irani zo mu bwoko bwa Kebari Shekan, Fatah 1, Gedir, Fatah 110 na Qiyam zose Irani yari iri gukoresha muri ibi byumweru bibiri zari ikibazo ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidafitiye igisubizo. Ngo zitandukanye n'izirani yakoreshaga mu ntambara igitangira, ngo izi nshyashya zongerera ubushobozi bwo kugenda zihinduranya ibyerekezo mbere yo kugera ku ntego, ngo bikaba byazoroheraga kujijisha ubwirinzi bw'ikirere bw'Abanyamerika, bikazorohera kugera ku ntego zazo. Ikindi kandi ngo Abashinwa n'Abarusiya bari bari gufasha Irani mu buryo bw'ubutasi, aho ngo babahaga amakuru ya nyayo y'aho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibikoresho byabo baherereye, bikari byo byari biri gutuma barasa misile na drone nkeya bakangiza ibikoresho byinshi by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birashoboka ko ibihugu byombi bigiye gusubira mu biganiro, cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zigiye kwisuganya, zamara kongera kubona ubwirinzi bw'ikirere buhagije no kuvumbura amayeri yo guhangana na misile nshya za Irani zikagaruka mu ntambara. Ibyo ni ukubitega amaso. Indi nkuru iri kuvugwa ni uko igisirikare cya Uganda UPDF ari kimwe mu bizatanga ku ikubitira ingabo zizajya kubungabunga amahoro muri Gaza. Uganda ni kimwe mu bihugu bizohereza ingabo mu mutwe w'umuryango mpuzamahanga wo kubungabunga amahoro muri Gaza. Perezida Donald Trump afite gahunda yo kubaka bushyashya umujyi wa Gaza, ariko ngo bikazabanzirizwa no gushyiraho umutwe w'ingabo wo kubungabunga amahoro. Perezida Trump ngo yamaze gusaba Perezida Museveni wa Uganda ko igihugu cye cyazaba mu bya mbere bizatanga ingabo muri uwo mutwe, ndetse ngo yamaze kubyemera. Inshingano z'uwo mutwe w'ingabo ngo zizaba ari ukurinda abasivile, kugarura umutekano no korohereza ubutabazi kugera ku baturage. Hanyuma amahoro yamara kugaruka hagatangira imirimo yo kubaka bushyashya umujyi wa Gaza. Umuyobozi umwe muri Isirayeli yemeje ko inama y'abaminisitiri ya Netanyahu yemeje umushinga w'itegeko wemera umutwe w'ingabo mpuzamahanga kujya muri Gaza. Minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu kandi afite urugendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi, aho mu byo agomba kuganira na Perezida Donald Trump harimo kunoza gahunda zo gushyiraho uwo mutwe w'ingabo uzajya kubungabunga amahoro muri Gaza.
ku ikubitiro ngo uwo mutwe w'ingabo uzaba ugizwe n'abasirikare 200 bakomoka mu bihugu by'inshuti za Isirayeli harimo Morocco na Uganda. Izi ngabo zizaba zitwa International Stabilization Forces ngo zizajya mu duce twa Gaza tutafashwe n'ingabo za Isirayeli kandi ngo zizabanza guhabwa uburenganzira n'igisirikare cya Isirayeli IDF mbere yo kwinjira muri Gaza. Umujyi wa Gaza wangijwe bikomeye n'ibitero by'indege za Isirayeli kuva mu 2023 nyuma y'ibitero bya Hamas kuri Isirayeli ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10. Kuva imirwano ihagarara muri Gaza, Perezida Donald Trump yamye avuga ko afite gahunda yo kubaka Gaza nshya, bikazabanzirizwa no korohereza ubutabazi kuhagera, gushyiraho ubuyobozi bwa gisivile bw'Abanyepalestina no kwambura intwaro umutwe wa Hamas, hanyuma bikazasozwa no kuva muri Gaza kw'ingabo za Isirayeli. Nubwo bimeze gutya ariko, muri Isirayeli bashobora kuba bafite izindi gahunda ku mujyi wa Gaza, kubera ko muri kampani bamazemo iminsi zarimo n'abantu bakomeye barimo na Minisitiri w'Umutekano Itamar Ben-Gvir. Twagiye tubona bavuga ko umujyi wa Gaza utazongera guturamo Abarabu, ahubwo ko Gaza igomba kuba igice cya leta ya Isirayeli bidasubirwaho kandi kazatuzwamo Abayahudi gusa. Nabyo ni ukubitega amaso tukareba niba koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite gahunda yo kugarura amahoro muri Gaza, cyangwa se niba ari ukuyifata zikayomeka kuri Isirayeli bakayizanamo n'abaturage b'Abayahudi bavuye muri Isirayeli. Ibiganiro byacu wabikunze wabisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri Bomba 250 kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Nje nitwa Matare. Imana y'u Rwanda ikomeze ibane namwe.